Šta ti boli, ženska? Ti si nova ženska, tako? A šta ti boliš u mene? Ti si sidela s onom Margitom, tako? A šta ti je rekla o meni da čujem? Znači, sidela si sa glavnom tračaricom, da znaš. Šta ti je rekla o meni? Ništa. Da se zovem Sonja. Pa dobro. Mislim, to je istina. Da je Sonja bit lako, Sonja bi bio svatko. Ali nije bit lako, Sonja. Moj najdraži predmet je povijest umjetnosti. Obožavam da učim o impresionistima. Gle, našla sam novu knjigu u knjižnici. Mislim da će profesor biti jako impresioniran. Impresionist. A ti Šime je dala danas bolest. Nije mu bilo nešto dobro. Zato ja sidim samo. Mislim da ću ja prekinuti sa Šimom. Ali to ne smiješ nikom reći. Ono što Margita ne zna. Čekaj. Ga profesor. Skušajte, profesor. Margita ne zna da ja znam da se njoj sviđa Šime. Uglavnom, ja ću najvjerojatnije ostaviti Šimu. Zato što se meni sviđa neko drugi. Nisam rekla ovo puno ljudi, ali nema veze, reći ću ti. Ali ti ne smiješ ovo nikom reći. A znaš ko mi se sviđa? Znaš onaj kafić Duje, doli na Peristrilu. Duje ti je ono kad si, znači, ako sad Peristril gledaš ispred sebe, kužiš, i ono doli ti je za Dioklecijano podrume. E pa, s live strane ideš livo i ovdje ti je štekat. Iskupljaju ti se metalci, rockeri, to. Ima ti jedan konobar. On se meni sviđa. Zove se Brane. Ja mutim za Branu. Tako da, Šime, ja mislim da će biti cinkalo vrlo brzo. Na Margitinu sreću. Mislim, ženska cijelo vrijeme bulji u njega kada ja ne kužim. Mislim, nosi metaliku. Ovo ono, znaš. A znaš što je još bilo? Vidim ti ja žensku neki dan na Splitu 3. Ženska ti dolazi u Čusikator, tuti ono, ja sad nju pokušavam namistiti Šime.
I sad prolazi Margita, a ja se mislim, a ovo mi je savršena šansa da ja namistim, kužiš. Čekaj, evo, profesore, nabavila sam knjigu impresionizam. Dobar dan, dobrodošli na pregled kod doktorke. Nemam pločicu, ja se stvarno izvinjavam, otišla sam samo da operem ruke. I hajmo da krenemo sa pregledom. Za sam početak da vam upišem ime i prezime, recite mi kako se zovete. Anđela Jovanović, ok. Ono što radimo ovdje, pregledamo vam grlo, oči, mjerimo temperaturu, ali da vi ne biste zaboravili, ja ću vas voditi kroz proceduru. Uzmite toplomjer. Niste uzeli toplomjer, uzmite toplomjer. Ispod pasuha 7 minuta. Da, stavite 7 minuta. Ok, sad ćemo vrijeme. 7 minuta. Sad. Ćao, dragi moji ljudi. Danas ćemo da osvježimo ovo moje blijedo lice. Trenutno na licu nema ništa osim osmijeha i Carmex labela. Znam da smaram godinama za ovo labelo, ali sad sam našla novo, jer višnja nije bila, a jagoda mi nije nešto. Tako da moram da vam pokažem peach mango, znači breskva mango. Predobro je, predobro. Ja sam jako naučena, mazala bih kao džem na hljebu, ali nećemo sad o hrani. Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli na jednu opuštajuću masažu leđa. Nadam se da ćete uživati. Lijepo se odmoriti i opustiti na ovom tretmanu. Tako. Samo mi se lijepo smjestite. Tako. Na trbuh. Krenuti ćemo sa nježnim pilingom leđa. Nakon pilinga će uslijediti masaž
smeđeg šećera. To jest od bilo kakvog šećera. Vanila. Pilking vanila. Samo se opustite led na trbuh. Najprije sa mokrim ručnikom preći po leđima da pripremim kožu za peeling. Tako. Lijepo je. Topal, jel da? Možete osjetiti kako počinje opuštanje. Dobro večer. Nadam se da nećete zamjeriti što ću u ovom videu piti malo više vode. Trudim se da unosim što više tečnosti, to mi ide dobro. Ali ima dana kad prosto prođe tako pola dana i ja skapiram da sam popila 4 čaše. Nokti su mi dobro, malo su više porasli, ništa strašno. Nisam ih lakirala. Imala sam nedavno jednu svadbu i posle ne znam koliko godina, čuš mene godina, a eto, taman će bit godina od kad i nisam lakirala. Tako me to nešto mrzi, tako mi je to nešto teško. Ne privlači me garnije. Za danas nisam spremila ništa posebno i neću više da obećavam. Snimat ću kad mognem. Obećavala sam da ću da budem tu, pa ne budem tu. Imam obaveza, tako da neću više da obećavam.